салом, мавзӯи дуюмин мо ҳаст аз фанни биология. мавзӯи мо сохти ҳуҷайравии организми растанӣ. Чуноне ки дар дарси аввал тасниф карда будем узвҳои растании гулдорро. Узвҳои растании гулдор ба ду гурӯҳ ҷудо мешуданд: узвҳои вегетативӣ ва узвҳои генеративӣ. Узвҳои вегетативии растании гулдор ин реша буд, поя ва барг. Узвҳои генеративӣ бошад, гул буд, ки пас он аз гул мева ва тухм инкишоф меёфт. Тамоми узвҳои растании гулдор, чӣ реша, чӣ барг, чӣ поя ва узвҳои генеративӣ ҳам инчунин. Ҳамаи узвҳои он таркиб ёфтааст аз ҳуҷайра. Савол мешавад: ҳуҷайра чист? ҳуҷайра воҳиди хурдтарини сохтори инкишофи тамоми организмҳои зинда ба ҳисоб меравад. Яъне организмҳои зинда аз ҳуҷайра таркиб ёфтаанд. Инчунин узвҳои растанӣ низ аз ҳуҷайра таркиб ёфтаанд. ҳуҷайра беҳад сохтори хурдтарин аст ва онро ба чашми оддӣ дидан ғайриимкон аст. Барои мушоҳида намудани ҳуҷайраи растанӣ мо бояд аввал ба сохти асбобҳои калоннишондиҳанда шиносоӣ пайдо кунем, ки тавассути ин асбобҳо мо сохтори ҳуҷайраро мушоҳида карда метавонем. Қисмати мавзӯи дигари мо ҳаст асбобҳои калоннишондиҳанда. Ба асбобҳои калоннишондиҳанда асосан ду асбоб дохил мешавад: ин лупаи дастӣ ва микроскоп. Хоб, якум гап мезанем дар бораи лупаи дастӣ. Лупаи дастӣ ё пурбин низ меноманд. Хоб, ин аз 2 то 25 маротиба ашёҳои хурдро калон нишон медиҳад, ки тавассути ин дидани ҳуҷайра ғайриимкон аст. Хоб, дигар қисмат ин микроскоп аст. Асбоби калоннишондиҳандаи асосӣ, ки дар илм истифода мебаранд, ин микроскоп аст. Хоб, микроскоп аз калимаи юнонии микро хурд, маънои калимаи микро хурд ва скопио мебинанд ё ин ки мушоҳида мекунанд. Асбобест, ки тавассути он микроорганизмҳоро мушоҳида мебинем. Микроорганизм ин организмҳои хурди ба чашми оддӣ ноаён. Ҳуҷайра низ аз қабили онҳо аст. Ҳамчун микроорганизм организми хурдест, ки ба чашми оддӣ аён нест. Барои мушоҳида кардани ҳуҷайра ба мо лозим аст микроскоп. Хоб, дар расм якчанд микроскоп оварда шудааст. Хоб, микроскопи аввалине, ки дар расми мо тасвир шудааст, ин микроскопро аввалин маротиба соли 1665 олим Роберт Гук кашф кардааст, яъне сохтааст. Олим Роберт Гук микроскоби дар биология бо номи микроскоби Гук ё микроскоби Роберт Гук маъмул аст, ки ашёро 30 маротиба калон мекард. Хоб, дар ин микроскоби ашёро 30 маротиба калоннишондиҳандаи Роберт Гук чӣ таҷрибаҳо гузаштааст? Роберт Гук аввалин маротиба вақте ки ин микроскопро месозад, дар зери ин микроскоп як қисмати пояи дарахт пӯкро мегузорад ва мавҷудияти хоначаҳоро дар он қисмат мушоҳида мекунад ва мегӯяд, ки ин хоначаҳо ҳуҷайраанд. Хоб, яъне ҳуҷайраро кашф кардааст, мафҳуми ҳуҷайраро ба илм ворид кардааст. Микроскопи аввалине, ки тавассути он ҳуҷайраро дидан имконпазир буд, Роберт Гук он микроскопро сохтааст. Хоб, дуюм микроскопе, ки дар расм мебинем, ин микроскопи Левенгук аст. Олими дигар Левенгук соли 1674-75 Левенгук микроскопи минбаъдаро ихтироъ мекунад, ки ашёро то 270 маротиба калон нишон медод. Микроскопи Роберт Гук 30 маротиба, ин микроскоп 270 маротиба. Ва дар зери микроскопи ихтироъ кардаи худаш Левенгук микроорганизмҳоро мушоҳида мекунад. Мавҷудияти соддатаринҳоро ба илм ворид мекунад. Микроорганизмҳо, организмҳои хурдро. Хоб, микроскопҳои дигаре, ки дар расм тасвир шудааст, ин микроскопи мактабӣ аст, ки ашёро то 200 маротиба калон нишон медиҳад. Микроскопи мактабӣ. Хоб, ин микроскоп бошад микроскопи рӯшноидиҳанда ё биологӣ аст, ки ашёро то 3600 маротиба калон нишон медиҳад. Хоб, микроскопи охирон дар расм тасвир шудааст, ин микроскопи электронӣ аст. Микроскопи электронӣ. Аслан микроскопе, ки бисёр дар илм ҳозир замон истифода бурда мешавад, ин электронӣ. Микроскопи электронӣ аст, ки ашёро то ҳазорҳо маротиба калон нишон медиҳад. Хоб, ин буд якчанд намуди микроскоп. Қисмати дигари мавзӯи мо қисмҳои микроскоп. Дар расм микроскопи электронӣ оварда шудааст ва қисмҳои ин микроскоп ба 3 гурӯҳ ҷудо мешавад. Қисмати оптикӣ,
قسم دیگر قسمت روشنایی دهنده، قسمت روشنایی دهنده و قسمت دیگر باشد قسمت مکانیکی. مکانیکی. اکنون شروع میکنیم به آموختن قسم های این میکروسکوپ. خب به قسمت اپتیکی میکروسکوپ داخل می شود اوکولیار، اوکولیار و اوبجکتیو، اوبجکتیو. اوکولیار و اوبجکتیو قسم اپتیکی میکروسکوپ است، یعنی اوکولیار و اوبجکتیو. برای چی اوکولیار و اوبجکتیو قسمت های اپتیکی میکروسکوپ اند؟ درجه بینایش میکروسکوپ به همین دو قسمت وابستگی دارد. معنای کلمه اوکلوس چشم است، از کلمه لاتینی گرفته شده است. معنای کلمه اوبجکتیو باشد، از کلمه لاتینی گرفته شده، معنایش اشیا است. و همین قسمت های اوکولیار و اوبجکتیو درجه بینایش میکروسکوپ را نشان میدهند. خب قسمت دیگر قسمت روشنایی دهنده گفتیم. قسمت روشنایی دهنده میکروسکوپ در داخل می شود این آینچه روشنایی دهنده، آینچه معنی در اینجا تصویر شده است، و اینچنین کاندنسور که در این رسم آورده نشده است. در زیری یعنی میزی اشیاءگذار کاندنسور جوش است، کاندنسور. باز در بعض حالات کاندنسور یا دیافراگم هم مینامند. خب کاندنسور و آینچه قسمت های روشنایی دهنده اند. برای چی این قسمت ها قسمت روشنایی دهنده نام گرفتن؟ میکروسکوپ رو با روشنایی تامین می‌سازند. خب دیگر باقی مانده قسمت های مکانیکی حساب می‌شوند. قسمت های مکانیکی میکروسکوپ داخل می‌شود توبوس. معنای کلمه توبوس نایچه است. خب ماکرووینت، وینتیکالون، ماکرووینت، میکرووینت، میکرووینت. خب این چنین شتاتیو، شتاتیو، چسبک ها، چسبک ها، میزی اشیاءگذار، میزی اشیاءگذار. در بالای آن همین میزی اشیاءگذار اشیا رو جسمی مشاهده شونده رو میگذاریم و توسط چسبک ها آن رو سخت میکنیم. خب دیگر قسمت اساس. خلاصه ما در باره قسمت های میکروسکوپ، قسم های میکروسکوپ روشنایی دهنده به سه گروه جدا می شود. خب قسمت های اپتیکی، روشنایی دهنده و مکانیکی. قسمت های اپتیکی اوکولیار اوبجکتیو که درجه بینایش میکروسکوپ از آن وابستگی دارد. قسمت های روشنایی دهنده کاندنسور و آینچه که میکروسکوپ را با روشنایی تامین می‌سازد. و دیگر قسمت ها توبوس، میکرو، ماکرووینت، شتاتیو، چسبک ها، اساس و میز اشیاءگذار، اینا قسمت های مکانیکی هستند که حالت استواری میکروسکوپ رو تامین می‌سازند. عین حال قسم های میکروسکوپ رو از نزدیک دیده می‌بریم و این باشد اوکولیار است، جایی که گفتیم چشم خود رو میگذاریم و اشیا رو مشاهده میکنیم. این باشد اوبجکتیو ها. در این میکروسکوپ ما سه نمونه اوبجکتیو آورده شده است، 1 2 3 تا، و همین اوبجکتیو و اوکولیار قسمت های اپتیکی میکروسکوپ بودند. خب دیگر قسمت ها آینچه روشنایی دهنده در اینجا آورده شده است و در این طریق میز اشیاءگذار کاندنسور. هر دو این قسمتی روشنایی دهنده میکروسکوپ به حساب می رفتند. خب دیگر قسمت ها باشد قسمت های مکانیکی بودند که میز اشیاءگذار آورده شده است و در بالای میز اشیاءگذار چسبک ها برای مستحکم نگاه داشتن اشیای مشاهده شونده. اینچنین وینت ها، میکرو و ماکرو وینت. خب اینچنین اساس قسمتی همه پایانی میکروسکوپ و اینچنین توبوس یا نایچه و آخرین قسمت این شتاتیو. این بود قسمت های میکروسکوپ. قسمت دیگری موضوع ما شناسایی با خود ساخت حجره رستنی است. خب در رسم ساختار حجره رستنی آورده شده است که همه عضوهای رستنی گفتیم از حجره ترکیب یافته است و همه حجره های رستنی از روی ساختار با همدیگر مانند و چنین ساختار رو دارند. خب یکم قسمت حجره رستنی این جلد یا اینکه دیواره به حساب می رود. جلد حجره یا دیواره حجره که ترکیب یافته است از سلولوز و وظیفه اساسی آن معین نمودن شکل حجره می باشد. خب دیگر قسمتی که در اینجا آورده شده است یادرو.
در داخل ядро бошад ядроча. ядроча. вазифаи ядро нигаҳдорӣ ва гузарондани ахбори ирсӣ дар ҳуҷайраҳо ба ҳисоб меравад. қисмати дигар бошад ситоплазма. ситоплазма. ситоплазма ин муҳити нимоии ҳуҷайра ба ҳисоб меравад, ки дигар органоидҳоро дар худ муттаҳид мекунад. хуб, ядроча бошад як сохтори номустақили дохили ядро ба шумор меравад. хуб, қисмати дигар ки дар атрофи ядро мо мушоҳида мекунем, ин тури эндоплазматикӣ аст. тури эндоплазматикӣ. тури эндоплазматикӣ вазифааш иштирок дар мубодилаи моддаҳо аст. яъне ҳосил намудани сафеда, ҳосил намудани чарбу карбоҳидрат. хуб, тури эндоплазматикӣ ду намуд мешавад. тури эндоплазматикии суфта ва тури эндоплазматикии чиндор. хуб, дигар қисмате ки мебинем, дар болои тури эндоплазматикӣ доначаҳоро мушоҳида мекунем, ки ин тури эндоплазматикии чиндор ба ҳисоб меравад ва доначаҳое ки чинҳое ки дар болои вай мушоҳида мекунем, ин рибосома ба ҳисоб меравад. рибосома. вазифаи рибосома дар организми ҳуҷайраи растанӣ синтези сафеда аст. хуб, дигар қисмате ки мушоҳида мекунем, ин нахҳои дар дохили цитоплазма мушоҳида мекунем. ин нахҳо микрофиламент ва микронайчаҳоанд. микрофиламент ва микронайчаҳо. микронайчаҳо. микрофиламентҳо ва микронайчаҳо дар якҷоягӣ ситоскелет рост мекунанд. ситоскелет. яъне ситоскелет бошад, вазифааш ин муайян намудани шакли ҳуҷайра аст. хуб, дигар қисмате ки мебинем, ин хлоропласт аст. хлоропласт. хлоропласт. яке аз фарқиятҳои асосии ҳуҷайраи растанӣ аз ҳуҷайраи ҳайвонот маҳз ҳамин хлоропласт аст. мавҷудияти хлоропласт. вазифаи хлоропласт ин иштирок дар раванди фотосинтез. тамоми моддаҳои органикие ки дар фаъолияти ҳаётии ҳуҷайраи растанӣ лозиманд, дар раванди фотосинтез маҳз дар ана ҳамин хлоропласт ҳосил мешавад. дигар қисмате ки мебинем, ин сурохиҳо дар ҷилд, инон алоқаи байни ду ҳуҷайраи растанӣ ба ҳисоб меравад. алоқаи байни ду ҳуҷайраи растанӣ ки инро меноманд плазмодесма. 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 яъне ҳуҷайраи растаниҳо тавассути плазмодесма ба ҳамдигар алоқаманд шудаанд. хуб, дигар қисмат пероксисома. пероксисома. иштирок дар таҷзия намудани пероксигидроген. яъне вазифаи пероксисома иштирок дар безарар кардани моддаҳои таркиби цитоплазмаи ҳуҷайра. хуб, дигар қисмат дастгоҳи энергетикии ҳуҷайра ба ҳисоб меравад, ки ин дастгоҳ ном дорад митохондрия. яъне қисмати дигар ном дорад митохондрия. дар инҷо тавсиф шудааст митохондрия. вазифаи асосии митохондрия ҳосил намудани АТФ, энергие ки барои фаъолияти ҳаётии ҳуҷайра лозим аст. хуб, дигар қисмат қисмати калоне ки дар марказ ҷойгир шудааст, ин вакуолаи марказӣ, яъне вакуола. вакуола. вакуола органоиди махсуси ҳуҷайраи растанӣ ба ҳисоб меравад. вазифаи асосии вакуола ин захираи шираи ҳуҷайра мебошад. ин ҳам яке аз фарқиятҳои ҳуҷайраи растанӣ аз ҳуҷайраи ҳайвонот ба ҳисоб меравад. хуб, дигар қисмате ки мебинем, аппарати Голҷи ё ин ки дастгоҳи Голҷи. вазифаи аппарати Голҷи ё дастгоҳи Голҷи моддаҳое ки дар тури эндоплазматикӣ ҳосил мешавад, дар тури эндоплазматикӣ онҳоро нигоҳ медорад, захира мекунад, табдил медиҳад ба якдигар, пайваст мекунад ва инчунин ба қисматҳои гуногуни ҳуҷайра онҳоро роҳат медиҳад. хуб, ин буд сохти ҳуҷайраи растанӣ. дар расм ҳамаи қисматҳои онро тасвир намудем. инҷо якчанд нуқтаи муҳимро қайд карда мехоҳам. фарқиятҳои ҳуҷайраи растанӣ аз ҳуҷайраи ҳайвонот. хуб, ҳуҷайраи растанӣ аз ҳуҷайраи ҳайвонот якчанд фарқиятҳо дорад. якум фарқият ин ҷилд ё ин ки девораи ҳуҷайра. дар ҳуҷайраи растанӣ ҷилд ё девораи ҳуҷайра мавҷуд аст, ки таркибаш аз селюлоза аст. селюлоза. лекин чунин сохтор дар ҳуҷайраи ҳайвонот дида намешавад ва ба ҷои ин сохтор дар ҳуҷайраи ҳайвонот гликокаликс дида мешавад. ин якум фарқият. хуб, дуюм фарқият дар ҳуҷайраи растанӣ мавҷудияти вакуола ҳатмӣ аст. дар ҳамаи ҳуҷайраи растаниҳо вакуола мавҷуд аст. вакуолаи хурду калон, вакуолаи марказӣ бисёр доранд, лекин дар ҳуҷайраи ҳайвонот вакуола нест. дар ҳуҷайраҳои ҳайвонҳои якҳуҷайра вакуолаи хурди махсус гаштааст, ки ин фарқият шуда наметавонад. яъне фарқияти дигар ин мавҷудияти вакуола дар ҳуҷайраи растанӣ. хуб, дигар фарқият ин мавҷудияти хлоропласт ё умуман худи пластидҳо. дар ҳуҷайраи растанӣ се намуди пластидҳо мавҷуд аст.
که هر یکی آنها از ارگانوید مخصوصی پروپلاستیدا حاصل میشوند. ما داریم لیکوپلاست، خلوروپلاست و خروموپلاست. در رسمی که ما در اینجا آوردیم تنها خلوروپلاست آورده شده است. اینچنین لیکوپلاست و خروموپلاست نیز موجود است که موجودیت یعنی سه نمود پلاستید فرقیت دیگری حجره رستنی از حیوان به حساب می‌رود. یک بار وظیفه های خلوروپلاست یا که لیکوپلاست یا خروموپلاست را گفته میگذاریم. وظیفه خلوروپلاست گفتیم اشتراک در فتوسینتز است. وظیفه خروموپلاست اشتراک در رنگدهی به عضوهای حجره. وظیفه لیکوپلاست باشد ذخیره ماده های غذایی میباشد. خب دیگر فرقیت حجره رستنی از حجره حیوان از روی ساختار آپارات گولجی فرق میکنند. از روی ساختار آپارات گولجی در حجره حیوانات و در حجره رستنی فرق میکنند. خب دیگر فرقیت از روی موجودیت پلازمودسم. در حجره رستنی علاقه بین حجره ها را پلازمودسم مینامند و در حجره حیوانات باشد علاقه بین حجره ها را دسموسوم مینامند. خب این بود یک چند فرقیت ها در حجره رستنی و حیوانات. این بود موضوع دویمی بیولوژی. تشکر به دقتتان. سربلند و خوناباد باشید.